Shubor nakaslem jong unongsan hima. Henyo Trap Youth Council Nong Tleo Circle mentakas ngi ga arpasantrik urisa arajar arpulai hapo gajingelam President uba Job Karnayor Haringkat Education Secretary uba Drambor Maulong kilalaj banyakendo yo Director of School Education and Literacy Uswapnil Tembe hanong ba Shillong but airu ye gador kansalor gajing dawaban penkeu kerdan ye ka Thlong Nong Tleo Government Secondary School shaga Higher Secondary School ha ka ba yakani lakular ka sarkar ban penkeu kerdan nadu usnam arajar khat khandai henre hadu mentamane na kaliang ka sarkar ka klempat le ai halor kani ka kam la ong ruba hapo kasnong Nong Tleo kidang don sakat pratali kisnong kibasha kinthum henre empat don ka weiru ka Higher Secondary School jong ka sarkar hapo ka thain la no ki school jong ki reu shimen nakaliang ka seng kala ong ruba bo ni kidang snong hapo kasnong Nong Tleo kibadai ki nong rep suda but da kababu ya ka school sarkar kabadan yi kijing pulai ki bakham salor na kabenta ki khna school kan long ka jingker khu badru ka jingerap ya ki pat ba kasnong ka thain na kaliang jong HYC nong circle habala panpa ning bau editions ke 3 jong HYC ke na kaliang jongi ya kani ke issue nila remind na poor sa government but take seriously ya kani ke issue na marba kadong kai jongi ang tay kita sa pergi ban upgrade ya ka Nong Tleo Government Secondary School sa Higher Secondary School. Kata kali ke Bandung kong kebaar kelong ba nakaliang kejungi hadin kejungi bodin nila ya kendu education minister ban nakaliang kejung uru ula ai ka syaran siangi ba hadin ketuk ni min salat ban konkret no ai ke school ban hadin bengla ikran ru ya darto school education nakaliang kejung uru ai kejuhi ka syaran henry ba kabakam sejeng mut yengi kalong ba nakaliang kejungi bidang buru ga appointment bat ulo kalong meli jong kamarang konstituensi henry hadu menta 4 ai ka kanu respon ini wala persang ban phai u leng ba WhatsApp ha ka bide begini kejingdom kam kejungi te ngangets kam bah kini kisni nakaliang kejung uru un ai ya kejuhi kajing kendo ban ngin ya discuss ha bide begini ke kam nomor baling ong kumta kini ke isu kalau long penting isu nadu bag government kalau notify harus nam arjar kar kendai hadu mentang mi unu saya kenal na kaliang jongga government hagi di pat ban upgrade ya kata sekolah hang teh kejika bar keju kepor na kaliang kejungi kentu ni ulo kalau mi bar sungguh ha simkia kini isu nomor baling ngom ta bade simkia mar kata kejika jungi kada kejika kabla idon kamba lasang ya skor kasnem sijar kendai spa san pendreu bar kani skor menta kala cross ya san pus nem tam dia kejing mi jong kena boleh nak kata jaka kala ada hijar mut kala penmi kiwan skor syani asal sulong kani kala nang pen idu mesin ni nomor beling ongom tak idu mesin nomor beling kena kejongi bum dan kayu agkot teng kiwan skor syani labun ski drop out dan kani kejing jo iengi kemukti kena mi iba ka penduk mesin hai kena boleh kamtam nak kendong te khamtam ru kaji khamnya jong sor silong li iya ka wei ni ajimut sarkar ni ong ba lada ka sarkar ka penyar ka puli putih sa thai nong gendong kanang pen keluit ru ya sor silong nomor belai ban krit ban pelalut hi ban pen keluit hi sor silong kolong ba ban ra ig department ba pier na sor silong khamtam ig education department umde ban pen khamnya thani sor silong te henry ban airu kita giju puli babit babiang hak thai nong gendong te kene ke jingker pat ke jongi na kaliang jong HYC te nang ni sekmat hi kwa bah kini kisni banwan bro hakpor bang ngadang budin ya kene ke isu nadu usnem arhajar khatsa na kaliang jong HYC kala budin ya kene ke isu ndu usnem arhajar khatsa te den arhajar khatnyo nasim ku editions ke 3 jong sing HYC sing kmi hadin ba bangila budin ya kene ngi ba ka state government hi kalau notify du south league score hakni ka jalla ki jongi ban upgrade cha kaya secondary score tenga kerban scam bah kini kisngi bat bunai ke banwan ni snam ke banwan ni iba bro ini south league score inla ban upgrade no siga higher secondary score kumba ngilai i hang ni score ban upgrade siga higher secondary score ka badungkong kadai karambai government secondary score ka baar kadai Nong Talang government secondary score
Kebalai kedeka Terusing Memorial Secondary School like so bat kabasau kedeka Umtlong Long Tliu Government Secondary School. Dengan kerman skam begini baru sautli kin ulong no hagini senam kebulan. Ni nak kalian ka HYC Long Tliu Circle. Mentah kesini nyuan ban ya kendo ya u director jong ka school education Makhlaya Shillong. Kadau kaba mengi nyuan ban ya kendo yu kalong halor ban upgrade ya ka school Long Tliu Umtlong Secondary School sia ka higher secondary school. Katkum ke notification balap pelai de sarkar hakalai putarik April arhajar khat khandai langba u director SCH Marak ulapha ya ka proposal sia ka district director sia ka headmistress jong ka school te hadu kini kisngi ki bamenta labun teli kisnam nimsyam layoi ya kajing saiso dai halor kata kanong rem ni kum kasang nyimla ban supet ya kata kajing jalan jong kajing terekam te kum tangilas ngaudei hakana kesngi bangin wan ban ya kendo ya o director badai page ya ke education te menta kasngi na kaliang jung ula kubur ba kane kekam kaladai ben urlang te henrai dang don kato katne ki ba mangi ngendang ya keren hangna heng tai ke ba ngendang ya penbaik tengi kan mens kam ba kane kekam hakini kisngi ke ban sawan kan solong kekam ke basiso namar bi bangi na kaliang jong kasang kat bampat siso kena kekam ngiru nginem pat syong thaj bat nginem res kumbares hakini kisnam borok sau san snam kebeladap te khadu yuai ngasngau ba banong ba kena ke isu kadai kabawan ra artli ki mentoy kabaneng kong kadai ya ka rural area kabaar ya ke urban area rural area habangi yo ya ke education kababiang nginum don kam ban lek settle se urban area ban wanra ya congestion ha urban area ke urban area ka yo la ka jong ka benefit ban drop down ya ke congestion baki simple people young people na nong kendong kinam yo ya kini ki example ki basneu ki balajia haki area jong ki sor silong te ngi na kaleng jong kasang ngis ngaudei ba ban upgrade higher secondary school hakatai ke area Nong Tliu circle Nong Tliu area borok kawe hangtai ke don tang kawe ke higher secondary school kataru kedai ka jing bamban sel sewang bangi ngiris da kasenang namar bangi ladon kampalat na kata kadau la manage da kasenang la manage da kinong song senang te hakum kata ka khap ngasngau banong ba keyboard ba dai page ya ke education ngasngau dai banong nga request ba pin le kham kloi kumba kana ka kam kelas lem bat ngikwa ban yo ino ya usok hakine kisngi ke bandangwan kublai sibun